voy a dejar a indico ayer a Eduardo Guacosta, tenemos donde dejar a María Luis Alonso, voy a dejar a Amada, a David Millón Badajoa, voy a dejar a Pedro Fuera, a David voy a dejar a Perú, a ni me mía voy a venir cara y fuera. Y nada, voy a fijar el jefe y pido, vais a Ñañe Beatriz, María Luis Alonso, que tú vais a Ñañe o a Ñañe Fuera, voy a dejar a Pedro Fuera, cualquier acá, que hay que tu amaisa, un yuno para po, tú dices a Haisen, ya ni igual a mí, digo a Haisa, están en Dape, con años de Saramón, ni un barrio a Cuba, ya ni gente, a pensar que están en Dape, oye, llegué, ni que tengo de cada hora ni igual, apelando que va a ir por una vea, estaba Mariano Luis Alonso de Arenima. Oye, ya puedo, voy a dejar a Eduardo, voy a dejar a Madre, mi apoyo viviendo, voy a dejar a gente que fuera un bajo, que mi apoyo, con unos abuelos, y con mi TV, dos oigas, dos pais, a Río Asá, a Coite de Ñañe Beatriz, ya de Saramón, ya Ñañe pues a Jape, Ñañe Guaraní, y que tu jamaisa, o Cacuave, a Imbare TV. A SPM voy a dar por fuera, pero me va. Pisamba es ave guaraní, a este increíble que lleva en el y que tu haya esa guaraní por el año de la botella. O anga de Saramón, mina, oye, un barrio azul de Ambueña, hemos llegado al sesquicentenario de la Epopeya Nacional. Señora Hero Azul, oye, Jugahué. Esperando onye por un bebé, hoy más que hoy te caray. Porque estaba mandando a nada, y me ponía a ver, y iba a ver caray, era Bartolomé Mitre, iba a Ñandé, ya yo casera no Paraguay, que contenía ya yo caray en Guaraní, pero yo venía en Nuevo Paraguay, en donde Brasil, Argentina, Uruguay. Peño Naino, Cucuya bebé, mi Nainova, mi paraguayo fuera, el Curupe Guaraní, y no monguetable. El USB, a mi argentino, brasileño, uruguayo, muy combinan esa canción de fuera, mi bate, que iba a mi niño Naino afuera. Vengo como agencia de ahí, bajando Peño Naino. 1 de marzo de 1870, Oaxaca tenía poco indígena, una semana. A Pepe, mi Oua, a Pepe, mi brasilero, consejo no jefe de Ipaquiate y Ave, a nivel Januá, Oye Purú, Guaraní, te pongo jefe, o dejado fuera. La prohibición del uso de la lengua guaraní en las escuelas y en los colegios. Ya, pero pares de uno lleva. O PPP había un NBTI Manduá, a Hechacuri Manduá, Oikoa, mi cuña Catucuri, de Jaise de Piacoite, cuña Piacoy, cuña Barete, cuña Guaraní, cuña Paraguay, de Ñonaino y de Tubueva, pues, Tango de Cucuri, Tiribehuipe, anda que. El 12 de agosto voy a mí, López, voy a subir Mariscal Francisco Solano López, un Icuri Campamento Cerro León, a Pepe, Consejo Joja, a Rendido Mía, iba a Tebeo, o a Santa y Cuepiri de Luipe, a Jota y Catujabe, a Oyupío Peguivirti, Cerro, Basoña, Pepe, con o que uma embotava Piriu Ibe, Pepeguá, Buruichá, era Pedro Paulo Caballero, o donde hace vera y López, Piante Nandete de Ponte Nandea Bueta Peruque, así apitata yo coso berbera. Tengo se amo para eu suteribe Carayu Japoa, lleva o Haiku Ibe, Uizabe, e isso Ibe ia pues. Ivo López, José Juan Bueta Peruque, el 12 de agosto de 1869, Oye, tú no peño no estaba Piriu Ibe, voy por nada.
oye, Pepe Jojagüe, 16.000 brasileños a Pepe. Ubisa fuera, Ñandelle Cuaña, Hendúa, que era el conde de Deu. Querido Pepe, como te nombraba Pedro Pablo Caballero. Ambos México, ambos Apuisu, 3.000 rupios México. A un mío Uva, que era mi brasileño, 16.000. Oye, pues un peñón ahí, ¿no? Hasta pues ahí éramos maná, mi brasileño y me estoy Yucapama, para que yo fuera, como iba a pedir el Wipre. O peio que tu mi ha ou llego de quei, pelo mote não deu a brasileiro aqui, me competei cara aí que era de apoio a menos a preto. Pensava se a gente não morir, queria igual era Pedro Pablo Caballero, queria ir Luisa, era el jefe de la plaza de Pedro Pablo Caballero, o sea, no iba a tener do Sul. Tem Estado do Sul papou há 15 anos no Pio de Coa. Era Quervácio Leão. Aí Quervácio Leão, Guaranime. Aí inglês, aí francês, aí russo, aí chino, aí Guaranime. A Guaranime e rezava muito a beber caballo ari. Já veio a vinha deles. Ao dia que soube imitar, a bem vocável, hoje a pibe e se vai ter. Menava Veto ao Manu. A Peteniba iba a ir de lugar, embora quando eu a Menava Veto, o eu reconheci México, o carro Menava Veto e por ser terrível quando eu a gente está bem hoje o carro tem né pe rapipá a pensa rápido que iba aí a levar o carro tem o que vai cuidar Remilve tem Itaciú, tem hospital. Pepe, o qual ele foi rápido de Capitão e minha Pepe brasileiro hoje, ao Rapúblico, 600 tapichas, perdão, é uma não dá. Hoje está o período de Pecua, e Mire Caibuê, o Pitajabuê, onde retornar, Areterei, bebê, deixa uma coisa de carro minha. O Manombal, me cuida de fora. Consensa Cunha Paraguay, Jaisa BM, Cunha Guarani, ABI, Jaisa BM, Guarani, Guarani, Muneva, no le invocar, Rivirá y Pope, Itacu, Limeta de Cacuere, o seu Borrobai e brasileiro. Minha, aí meteu o Capão de Cunhame. A Bemba, eu o Mi, o Pitava, que eu recorrer, minha área de brasileiro terra. Ambos que eu assumo Cunhame. A mi Cunhame já pouco de perigo tem bater a vez essa pretende do Japão aí. Tipo eu assumo a vez Cunhame já pouco terra. Hoje a pouco que mi Cunhame o de cabe em que é prive. O qual o brasileiro Cunhame apenas aí virou aí. O cango que Francisco e mandou allá e la más gloriosa mujer de América, a Pedro de Paraguay, Pepe Guaré. Y para Pedro Pablo Caballero, o de Rubio Caruzu, de Plaza, en Virecó, con la no mi brasileño fuera, en un debe. Ahí para de Cuñá, ahí me o Yucando y como dije, Pedro Pablo Caballero, hoy Picuá, ahí Pocuá, y un de Caballero, a un caballo, un amigo. Pedro Pablo Caballero Lete, Doña Muyapó, Adeba. A pega e o período cá, de diretor, renta virada. Já projetou a bebê. A mim, eu digo para que era agora mesmo. O período e 6 de agosto, e não dei a a Cotanhume, Mitamimi, o qual bebê banho não. Agora, hoje, eu não 20.000 brasileiros. 4.000 mitad paraguayo, mitad me metí, a un nivel peñón no, a un nivel de carro y mitad. Mi mitad hace yo o sabucai y mi jamón de yuca. Y si fuera un enemigo a perder, o me asirvo de tua, de salir, hacer de cuello, a hacer guaraní, a mitad de lugar guaraní, a
ani hamwa de Japão de pera vale aka o betumo de Jugapá a o peio de Mendeita tá a pensa habe limitar uma não vai ter dormir no consumo tal de educar posar 500 o que está brasileiro corrido prisioneiro brasileiro a posar 500 o poder lograr vitória minha mimba no nível do cuio a mimba é da jeito a minha te gosta de jeito da já uma nyamba de brasileiro a argentino cuero do guarda o minha te gosta de jeito não e vai ajudar a pepe já essa coata mas banha desse aí abe cunhava nível cunha Paraguai e membri que estava com a membri hoje como era agora nível com a Michele pensamos se indica que ia já para saber tinha tipo de servão se mandou a ir essa escola até que tem a como era a escola que quatinha atana piqueri onde caminha com a barra nem me rua que agora minha ainda era pouco que agora minha ainda era correr agora nem me ainda nem nyandu agora nem que eu tenho munga com a minha mãe vai ter que agora nem o essa foi anamo ainda ele me cangue sabe anamo nyande a ibawa do hasene na nyane kamita gale de urembo hala kwera be nyangale ko hama be nyane ni erebe a pe embia por pibe to haguka a to pibe nyane ni eiwa tebe ame se apa embo e para el waro mo e para ma mia be te tende ko kono ja bo hawe a pe eme mona bo e para kwera que estaba la pane a anige beneka no pe bo se apenas saia de benhame ni ewa pendeu guape que estava a pane a taja hasa pon iteto arete wasu como a gente binoa ni de o ya para para ete ape a ver de ese de ese